Familijo, dobrodošli u još jedan video i to još jedan emptise, ali ovi put emptise vezano za ono što svi najviše volimo, šminku. Sad kad smo odrolali taj intro, želim vam skrenuti pažnju na moju majicu, dakako. Znam da to svi već znate, ali ja danas tu imam neke stvari što se tiče šminke koje sam isprobala i o kojima sam kreirala, jel tako, nekako svoje mišljenje. Znamo da su moje mišljenja specifična, tako da možemo odmah započeti. Za temu danas imamo dakako šminku i samo šminku. To jest odgovor na pitanje gdje čoksi idu pare. Evo, tu čoksi idu pare, konstantno, već godinama, ali ja se ne bunim. Prvo s čim ću započeti je dakako primer. Ićemo nekim redom kako ja to u stvari nanosim na lice. Tu imam primer od Wet n Wilda, ovo je Coverall primer i on je nanovo promijenio svoje pakiranje, sada dolazi u potpuno crnoj ambalaži. Na njemu piše nešto mat, ali je sastav potpuno isti ostao, tako da bez brige možete ga još uvijek naći. Hvala Bogu, ja ga još uvijek mogu naći, jer mi je ovo definitivno najdraži primer koji se može pronaći kod nas, barem na tržištu, u ovom jadnom i siromašnom tržištu make-upa, ali definitivno odličan, genijalan primer, matira. Nije za one koji imaju izrazito suhu kožu, više za vas koji imate normalnu kožu do masnu kožu, matira i drži dugotrajnost šminke doslovno cijeli dan da vam traje šminka. Dalje možemo preći na pudere i spomenut ću vam neke koje ja jako volim i neke koje ne volim baš toliko puno. O nekima ste već mogli čitati na Instagramu. Dakako ja volim isprobati apsolutno sve proizvode koje preporučujem ili ne preporučujem, tako da bi imala razloge za recenzije. Dakle, prvi puder, ajmo započeti s ovim kojeg volim, da ne bi rekli da sam apsolutna i potpuna hejterica. Ovo je u stvari puder koji je započeo cijelu moju priču sa guranjem skincare rutina na Instagramu. Dotad sam više manje u tajnosti to radila, a od pitanja od jedne cure koja se zove Katija, vezano za ovaj puder, je započela moja, priča cijela sa skincareom na YouTube-u, jer je činjenica da vam nijedan puder neće biti dobar, neće vam odgovarat, neće vam koža se osjećati dobro nakon nošenja tog pudera ako ne skidate šminku na pravi način. Ovo je L'Oreal Infallible u tubici, ne nikako onaj u staklenoj bočici jer on oksidira i nećete biti zadovoljni kad nakon 2 sata nošenja tog pudera budete narančasti. Ovo je onaj koji ja definitivno preporučujem i ovaj mi je najdraži od svih L'Oreal pudera, osim True Matcha i njega isto volim. Moje u nijansi 22 Radiant Beige i to je moja zimska nijansa, a ljeti više koristim nijansu 24, dakle nijansu tamniju od ovog. Obe te nijanse imaju žuti poton, što je jako teško naći u puderima, tako da jedan mali tip vezano za to. I ovo je meni definitivno jedan od najdražih pudera koji postoje, koristim ga više ljeti jer je mat, jel tako, ljeti mi je potrebno više da bude matirana, a zimi koristim neke druge pudere i njega volim kombinirati sa drugim puderima u tim nekim prijelaznim razdobljima između, jel tako, proljeće, jesen i slično, ali definitivno jedan od najgenijalnijih pudera koje sam ja u svom životu doslovno probala. Dakako, postoje dobre i loše formulacije pudera. Mislim da ste svi čitali na Instagramu moju recenziju Catrice HD pudera. Ja ne znam, jako loša formulacija proizvoda. Ja doslovno nikad nisam vidjela goru formulaciju pudera od ovog. Nosila sam ga nekih 10 puta, svih 10 puta mi je izbacio kaos na licu od ovog pudera. Možda je stvar bila i situacija takva da je problem bio samo u prvoj proizvodnji ovog pudera, možda su kasnije mijenjali formulu. Što se mene tiče, sastav na pozadini je ostao isti, tako da ovo je puder koji ja ne bi apsolutno nikome preporučila. Na ekranu vidite moju recenziju baš ovog pudera. I fora je ta da baš ovaj puder formulom odgovara puderu od Rihanne. Ako ste vidjeli njezinu kolekciju šminke, njen puder, sastav što se tiče ta dva pudera je maltene isti, tako da talijanska proizvodnja, talijanska tvornica i s obzirom na to da znam tko proizvodi, koja firma posjeduje i Essence i Catrice i nanovo Love kozmetiku i slično, nemam pojma šta se dogodilo u proizvodnji što se tiče baš specifično ovog pudera, ali je definitivno nešto što u proizvodnji moraju itekako popraviti.
Osim ovog brutalno lošeg Catrice pudera, imam tu još dva Catrice pudera, ovo su starije verzije Catrice pudera i imam jedan koji je bio katastrofa, a imam jedan koji je bio, ajmo reći, relativno u redu. I onaj koji je bio u redu je bio ovaj Even Skin Tone, on je bio, nema ga više u prodaji, on je bio sasvim ok, a ovaj All Matte Plus, malo bolja situacija nego sa Catrice HD-om, ali također katastrofa na licu, skuplja se, raspucava, ne, jednostavno ne. Catrice ima zadaću da još uvijek dodatno poradi na svojim formulacijama pudera, barem što se mene tiče. Dalje, tu imam još pudera. Vichy Derma Blend i Vichy, ovi obični standardni iz njihove kolekcije. Ovoliku količinu testera imam zahvaljujući tetama u apoteci koje se stvarno, zaista, bravo, aplauz, trude prodat proizvode. I o ovim puderima sam također pisala na Instagramu, dakako, sličica će biti na ekranu, moja recenzija, tako da ja ne bi ponavljala cijelu tu priču. Ja osobno ne volim parfem u svojim proizvodima, pogotovo ne doslovno kad otvorim taj proizvod me miris parfema zapahne u toj mjeri da se ne svijestim. Tako da Vichy puderi su za mene veliko i ogromno ne. Jako mi dehidriraju kožu, isprobala sam ih više puta, ali ne volimo se međusobno i to je jednostavno situacija koja se promijeniti neće, osim ako ne izbace brutalno dobar puder i sastavom i što se tiče, jel tako, cjelokupne formule. Tu imam dva korektora, zapravo tri, dva u kremici, u potu, jedan tekući. Ovo je NYX Dark Circle Concealer, definitivno najbolji korektor za prekrivanje područnjaka, dakle on je više onako lososaste boje i prekriće vam tamno područje ispod očiju. Jedan sam potrošila sam još jedan, ali nemam pojma gdje je nestao, vjerojatno sam ga bacila u smeće. I tu imam još jedan korektor koji definitivno nije za nanošenje ispod očiju, Catrice kamuflaža. Ovo je više mali korektorčić koji volim nanositi samo na prištić ili na neku flekicu koju imam, a želim ju pokriti. I kao što možete vidjeti, moj nije potrošen, ali je mom istekao definitivno rok trajanja i to je razlog zašto ga bacam. I molim vas da budete svjesni toga kada kupujete svoje proizvode, kolika je njihova trajnost i da bacate proizvode po potrebi, pogotovo kremaste proizvode. I za kraj tu imam još jedan korektor, također od Catrice kamuflaža. Negdje sam na Instagramu vidjela brutalnu glupost, sramota je kakve sve informacije kruže internetom. Vidjela sam negdje informaciju da je ovo korektor koji stvara još više područnjaka, ili tako, još više tamnila ispod očiju i to nije ono što ovaj korektor radi. Ovo je jedan brutalno genijalan korektor, ima odličnu prekrivnu moć, neće odgovarati starijim ljudima, curama, dečkima koji se šminkaju, neće odgovarati starijima zato jer će isušiti područje ispod očiju i za vas koji imate nekakve alergije, probleme s kožom, nekakve dermatoze i slično, vama će isušiti područje ispod očiju. Dakle, definitivno nije za nekoga tko ima suhu kožu, ko ima, ne daj Bože, atopičnu kožu. Pazite, znajte svoju kožu i znajte koji proizvod će vam odgovarati, a koji proizvod definitivno neće. Dakle, meni osobno, s obzirom na moju kožu, brutalno genijalan korektor. Obožavam ga i potrošila sam ih 50, ne samo jedan vam pokazujem. Dalje, tu imam dva Catrice Prime and Fine pudera za matiranje. Ovo je nijansa Translucent, jedna jedina koja postoji. Ovo sam razvalila apsolutno i potpuno. Ovo gledalo ću staviti u torbu tako da se mogu tokom dana gledat i diviti sama sebi i svom postojanju. Ali ono što sam vam htjela reći vezano za pudere u kamenu, ja volim pudere u kamenu koje volim i vjerna sam svojim favoritima i ovo je definitivno jedan favorit koji konstantno gledate u videima, a koji obožavam. Postoji verzija ovog pudera za fiksiranje, za matiranje i u praškastom obliku. Imate u banana boji, više žućkastoj, a imate isto u translucent prozirnoj boji. Ako neko voli više takav način za bejkanje i ne znam, nešto slično, možete kupiti njih, ali ja preferiram ovaj u baš kamenom obliku. Da razbijemo malo ovu monotoniju vezano za šminku, imam tu jednu spužvicu koju vam želim pokazati, a koja je originalni beauty blender, tako je malipacna kad je suha. Ovo je onaj koji sam koristila nekih 6 mjeseci, nakon toga sam ga bacila i znate što želim? Želim ga otvoriti da vidim šta ima u sredini njega. Uzet ću male nožice za obrve. Kako je ovo zovete? Ja to zovem nožice. Škarice. Vidjela sam neke gnjusne videe po YouTubeu gdje ljudi otvore svoj beauty blender i onda svakakve gnjusotine budu u sredini. Ali to je samo znak da možda ne peru spužvice dovoljno često i dovoljno dobro. Ja želim svoga rascijepati da vidim kakav je iznutra. Pa nije uopće prljav. Znači potpuno je roz, jel možete vidjeti? Potpuno je roz, nije uopće prljav u sredini.
perite spužica ljudi, molim vas. U slučaju da ne znate kako ili u slučaju da želite vidjeti na koji način ja to radim, tu ću vam gore ostaviti video kako praviti kistove spužice, četku za lice i sve tome slično. Jesam li rekla da obožavam beauty blender? Valjda jesam. Nadam se da jesam, valjda ste i vidjeli u videima gdje se šminkam. Ja mislim da je jasno i očito koja mi je najdraža spužica za blendanje. Dalje, ovo je trebalo biti u videu potrošeni proizvodi njega kože, njega tijela i općenito, ali ja sam to ne znam iz kojeg razloga ubacila ovdje, baš tu, vezano za nokte. Uvijek me pitate za moje nokte i već sam na kanalu snimila video vezan, tu će gore biti, vezan uz moju njegu noktiju, tako da želim vam pokazati neke proizvode koje sam potrošila, a vezano uz tu kategoriju. Ovo su Ebelin male vatice koje su natopljene uljanim odstranjivačem laka za nokte i ovo je nešto što obožavam nositi i koristiti kad putujem. I genijalna stvar, ako trebate skinuti, ako ste slučajno, grijeh, moj veliki grijeh. Ako ste slučajno dečku zagrebali auto noktima na kojim je bio crveni ili modri lak, uzmete jednu ovu vaticu i pobrišete da on ne skonta ni ne skuži, sva sreća da nosi slušalce pa me ne čuje. Ili ako trebate skinuti one dosadne, ne znam, ako skinete naljepnicu s nečega i ako trebate skinuti, znači ono ljepilo koje bude ispod etiketa i slično sa proizvoda, uzmete jednu ovu, isto tako. S time se najlakše skida. Ja čistim s njima po kući, čistim s njima nokte kad putujem. Općenito, generalno, ako sam kojim slučajem možda zaboravila, ne znam, aceton kupiti, što se ne događa tako često, koristim njih, obožavam ih, 6,5 kuna, 7 koštaju, tako nešto. Ljubav vječna, vjekovita. Dalje, tu imam standardni odstranjivač laka za nokte, bez acetona, uvijek koristim one bez acetona. I više manje u 99% slučajeva koristim Ebelin i to ovaj rozi i on mi je definitivno najdraži i koristim Ebelin vatice, jel tako, blazinice, ne za trljanje po licu već za skidanje laka s noktiju, ovdje pada sve. I dalje što se tiče noktiju, tu imam rašpice koje bi vam htjela pokazati, koje su definitivno najbolje, kako se to dlake, ne bi da imam životinje po kući. Nažalost nemam životinje, familijo. Iako bih htjela imati cijelu farmu životinja. Gdje smo stali? Dakle, rašpice za nokte čoksa. Rašpice za nokte definitivno meni najdraže, one koje ne lome nokte i meni definitivno najgenijalnije koje možete pronaći su ove Ebelin. Tako dođu u nekakvoj kutici plastičnoj. Koštaju, tu će pisati 12 kuna. Ove smeđe koje sam ja bila uzela, sad ih ima u raznim bojama, ima u žutoj, u mint zelenoj, u rozoj, tako da pogledajte si. Meni definitivno najdraže. I sad što se tiče lakova za nokte, znam da me često pitate, tu imam jedan OPI lak, meni se apsolutno i uopće nije svidio s obzirom na njegovu cijenu i na to koliko sam ga platila, apsolutno nikad više ne bi uzela njihov lak, osim ako nije do toga, možda je riječ od formule do formule, ili tako, od laka do laka. Pišite mi dole u komentarima ako ste probali OPI lakove, ali meni se nisu nikako, apsolutno nikako svidjeli, isto tako vrijedi i za Essie lakove. Još jedan lak za nokte koji mi se nikako nije svidio, zato jer mi je obojio nokte, toliko da se ta boja nije dala skinut 3 dana s noktiju, dakle ovo je nešto što ja nikad više ne bi stavila na svoje nokte. Beauty UK lak za nokte, uopće nebitno, ne želim uopće komentirati i razgovarati o njemu jer je jako, jako loš. Dalje, tu imam Kiko lakove za nokte i baš ovi lakovi su doslovno od laka do laka. Ja ne znam na koji način oni uspiju zeznut formulu na taj način da jedan lak valja, drugi lak iz iste kolekcije ne valja, ali neki od ovih lakova su genijalni i traju po 5 dana na noktima, a neki se skinu nakon 1,5 dan nošenja. Tako da budite oprezni ako ih budete planirali uzeti. Dalje, moje cure iz BiH će znati ovaj brand, Gabrini. Lakovi za nokte, baš ova, to je bila neka Summer Edition kolekcija. Boja mi je bila predivna, boja je neka Periwinkle Blue, ne znam, predivna boja. Ali nije mi toliko dugo trajao na noktima, tako da Dalje, što se tiče lakova za nokte koji mi se nisu baš pretjerano dopali, to jest za koje ja stvarno nemam vremena u svom životu, to su ova dva Essence laka i to su ovi šljokičasti Essence lakovi. Poludila sam jedno vrijeme za ovim šljokičastim lakovima, pokupovala ih sve, na pola bočice potrošene ih bacam, zato jer ovo dragi Bog ne bi skinuo s noktiju. Doslovno, familijo, znači ove lakove ako uzmete, ako ih nalakirate, to jako fino izgleda, to par dana ste super cool sa noktima i sa šljokicama na svojim noktima, ali ja ne znam,
Nema acetona koji ovo doslovno može skinuti. A ja odbijam koristiti aceton sa acetonom. Jel tako? Ocrnjivač laka za nokte koji sadrži aceton da bi skinula lak sa svojih noktiju. Dalje, familije što se tiče lakova, tu imam ove Essence nestandardne lakove. To su iz limitiranih kolekcija ili su neki koji su, jel tako, za top coat ili bazni coat koji se stavi preko noktiju. Znači tu imam ovaj satin mat, on mi je bio ok, ali sad sam našla od Trendy Tapa svoj novi favorit. Zove se mat top coat, tako da on mi je definitivno draži od ovog. Dalje imam tu ova dva laka od Essence-a iz limitiranih kolekcija. Nekad su te kolekcije limitirane potpuni pogodak, a nekad su totalni promašaj, tako da to je doslovno igra, onako ruski rulet sa lakovima za nokte, ako tako mogu reći. Meni su bili ok, oba dva. Ovaj ljubičasti mi je bio presimpatičan, to je iz Disney kolekcije bilo, a ovo je bila kolekcija The Darks. Meni se ta boja Burgundy jako sviđa. Tako da meni su ova dva bila ok, ali želim vam pokazati lakove koje ja definitivno najviše volim i to su moji najdraži lakovi za nokte, a to su Essence lakovi iz standardne kolekcije. Ja ih tu imam hrpu, morala sam ih hrpu pobacati jer su ostarili, jednostavno se više ne daju koristiti, potrošila sam ih i neću vam uopće govoriti nijanse jer nekih od njih većine, to jest više ni nema u kolekciji jer oni stalno, konstantno mijenjaju te boje. Ali definitivno meni jedan favorit je bio ovaj se zvao Itsy Bitsy Blue Bikini i to mi je bio jedan od najdražih lakova za ljeto. S obzirom na cijenu Essence lakova, pogotovo ovih 13 kuna iz standardne kolekcije, mislim, ovi lakovi su brutalno genijalni. Još jedan lak koji ste sigurno, ako niste, ćete vidjeti u mojoj njezi noktiju je Evelyn 8 u 1 lak. Potrošila sam ih 100.000, ali tu imam samo za pokazati jedan jer ih inače bacam, nema potrebe da držim ambalaža toliko. Znam da se jedna cura u komentarima ispod onog videa za njegu noktiju zabrinula za formaldehid u lakovima za nokte. 99% lakova za nokte sadrže formaldehid jer je jednostavno mala količinu, jer je jednostavno to način na koji se formuliraju lakovi za nokte, tako da bi bili postojani, da bi duže trajali, ali u slučaju da vas formaldehid, za one koji znaju šta je to uopće, brine, Evelyn 8 u 1 ovo je obični, ali imate i sensitive verziju koja ne sadrži formaldehid i koji mogu koristiti i trudnice ako vas je strah, ako je to nešto što vas, jel tako, brine. Mene sastav ovog laka u potpunosti ne brine, ja ga koristim godinama, on se koristi po uputstvima i to je ono gdje ljudi griješe. Dakle, u kutijici Evelyn 8 u 1 imate upute kako se Evelyn 8 u 1 koristi i koristite ga, molim vas, po uputama, nemojte pretjerivati jer ćete onda dobiti doslovno kontra efekt što se tiče ovog laka. To je to, familija, što se tiče lakova za nokte. Sad ću vam pokazati par labela. Ja nisam netko ko koristi labela, ja napadam ljude koji koriste labela, zato jer su labela glupost i naftni derivati koji ne rade apsolutno ništa korisno za vašu kožu, usana, jel tako, imamo kožu i na usnama. Ali ja tu imam neke koji su se meni izdvojili, koji su bili u redu, koji nisu bili katastrofični kao većina. Ovo je labelo Lip Butter Blueberry Blush i ovo mi je bila super stvarčica, ali unutra se ne nalazi, dakako, ne nalazi se baš on, već sam ja ovu ambalažu iskoristila da unutra pomiješam 1/3 karite maslaca i 2/3 kokos ulja. Znači kokos bio DM ulje i karite maslac moj voljeni koji već vrlo dobro svi znate. Pomiješala sam tu kombinaciju i tu sam napravila svoj vlastito labelo i to je labelo koje koristim već 3 godine i ne koristim druga labela. Tu imam jedno obično standardno labelo koje ne. Jedno što je bilo dobro oko ovog labela je bio sam miris jer miriše na trešnje, ali inače nikako ne. Jedino labelo koje ja tu imam, do kojeg nažalost ne mogu više doći, vi ne možete vidjeti, to vam je Ziaja labelo koje sam ja kupila kad sam bila u Pragu. Nažalost, kod nas se ne prodaju i ja ne mogu doći do ovog labela. Ovo je ono od naranče i definitivno jedno od najboljih labela koje sam ja probala. Još uvijek se osjeti miris. Pretužna sam što i kod nas ne uvoze, nadam se da će jednog dana, možda potegnem svoje veze uz ja i da jednog dana ovih labela bude na policama, tako da ih svi možete familiju probati i da vidite što ste propuštali cijeli svoj život. Ali, generalno i općenito vezano za labela, napravite si ovu kombinaciju kao što si ja radim i nikad više nećete morati kupiti labelo u svom životu. E sad kad smo završili s tim, možemo nastaviti dalje sa ovim nekim stvarima što se tiče šminke. Tu imam jedan Essence mali Liquid Ink Eyeliner i definitivno i što se tiče četkice i što se tiče formule, meni jedan od najdražijih
doslovno tuševa za oči. Traje doslovno cijeli dan, ne puca, za razliku od onog koji ima plavi čep ili plavu bočicu, onaj je vodootporni, on je katastrofa, puca nakon par sati nošenja na očima. Ovaj je brutalno genijalan, prije je bio u boljoj ambalaži, sad su promijenili ambalažu, nema veze, kistić je dalje precizan, tako da meni definitivno jedan od najdražih tuševa za oči. Dalje, tu imam još 2 potrošena tuša za oči i to je meni definitivno najdraži, vjerujte mi, vama će biti kad ga kupite. Ako volite nositi tuš, kao što ja volim, ako volite ubijat ljude sa svojim tušem, Catrice Dating Joe Black Liquid Liner i to je, ljudi moji, najbolji tuš za oči. Ljudi moji, definitivno najbolji, najprecizniji kistić. Kistić je onako neki spužvasti. Najbolji, najprecizniji, najmat, najtamniji, najbolji ikad. Probala sam, svi hvale onaj od Kat Von D Tattoo Liner, ni blizu, ni do malog nožnog prsta. Catrice Dating Joe Black. Otiđite, molim vas, probajte. Ako volite tuš, nikad u svom životu nećete požaliti i nećete promijeniti tuš kao što ga ni mijenjam. To su mi najdraži tuševi. I tu imam još jedan tuš koji mi je također jako drag. Ovo je već 3. koji sam potrošila. NYX Matte Liquid Liner. Jedan od definitivno najmat. Nije mat kao Catrice, ali definitivno jedan od meni najdražih. Nećete pogriješiti ako kupite iti jedan od ova 2. Dalje, da ne dužim, tu imam ukratko Essence Make Me Brow, male geliće za obrve, maskarice za obrve. Meni definitivno najdraže. Catrice je sad izbacio neke nove koje definitivno moram probat, to sam vidjela, jedva čekam da dođem do drogerije, da ga hapnem s police. Ali definitivno ovo je nezamjenjivo u mojoj rutini. Imam jedan u ruksaku, u neseseru, imam jedan tu u polici. Imam jedan doslovno u džepu od jakne. Eto, toliko ga volim, tako da meni definitivno za fiksiranje obrva najdraži. Dalje, familijo, što se tiče maskara, imam ih jako puno, jer ja jako brzo prolazim kroz maskare. Izdvojit ću tu neke koje me se nisu baš pretjerano dojmile. Što se tiče Evelina, ova zelena njihova Magnetic Look maskara nije mi bila neka predraga. Znam da sam je uzela iz čistog razloga je četkica. Izgleda kao ona stara L'Oreal. Nije teleskopik bila, ali isto bila u zelenoj ambalaži. Ona savitljiva četkica. Ako se sjećate, napišite mi koja je to maskara bila, to je s time ako se neko sjeća. Uzela sam je radi te četkice, jer mi se ona četkica na onoj drugoj maskari jako puno sviđala, ali kao maskara mi jednostavno nije mi bila draga. Dalje, tu imam od Beauty UK-a ovu maskaru i ona nije mi se svidjela, ni formula, ni četkica. Dalje, što se tiče maskara koje me se nisu dojmile, ovo će vam možda doći koje iznenađenje, ali ja i Maybelline maskare jednostavno ne možemo doći na ti nikako, znači apsolutno uopće. Sve Maybelline maskare koje sam probala se na meni truse, doslovno nakon pola dana izgleda kao da ujutro nisam nanijela maskaru. I ova maskara koju držim u rukama je Lash Sensational, ona normalna, znači prva koja je izašla, jel tako, sad imaju 2 još drugačije, ali na istu foru. Četkica mi se svidjela, ali ono što mi se nikako nije svidjelo jest način na koji se ova maskara skida. Ova maskara ne tvrdi da je vodootporna, ali ona se doslovno ne da navečer skinut s očiju. Ili kad je skidate, u Americi to zovu tubing mascara, ona se skida doslovno kao da skidate, ne znam, neke male crve s očiju. I to se doslovno nikad ne da u potpunosti skinut s očiju i to je razlog zašto mi se ova maskara nije svidjela. Znam da je masu ljudi voli, ali jednostavno ni ova, ni one druge 2 verzije, brate mili, to se ne da skinut, a ja nemam vremena u životu za maskare koje se ne daju skinut s očiju, definitivno. Tako da, nažalost, četkica i izgled je bio u redu, ali tu imam ovu Essence maskaru u boji, to je neka bila stara limitirana kolekcija, koristila sam možda 2-3 puta, bila mi je genijalna što se tiče boje jer je ova ljubičasta luda boja, ali njoj je istekao rok trajanja jer ju nisam koristila. Tako ti treba čoksa kad otvaraš 55 maskara u isto vrijeme. Tako da u svakom slučaju nju bacam. I još ona maskara koja je svima doslovno kultni favorit. Ja ne znam gdje je moja pogreška s ovom maskarom i jednostavno meni ta maskara ne paše. Ja općenito i generalno, mislim da je u tome problem, ne volim maskare koje imaju dlakaste četkice. To mi nije baš, pogotovo kad su tako guste. L'Oreal Voluminous Extra Black puta 5, da si puta 15 jednostavno bila je ok, nije bila ništa specijalno, tako da
Ne. Još jedna maskara koja je bila sasvim ok, nije me ni oduševila, ni razočarala, sviđala mi se radi ove ogromne četkice, je Kiko. I to je maskara koja se zove Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Mogla bi ja snimati videe na engleskom, zašto da ne? Dakle, maskara koja ima brutalnu dobru četkicu, ali formula jednostavno nije bila on point i zato mi se nije pretjerano svidjela. I sad napokon dolazimo do onih maskara koje mi se jesu svidjele, koje sam potrošila nebrojeni broj. I to su ove 3 maskare. Tu ću vam pokazati meni definitivno najdražu maskaru u svemiru svih maskara. Evelyn Volume Celebrities. Mislim da i ptice na grani znaju i posjeduju ovu maskaru. Toliko je dobra. 32 kune u BP. Da, samo u BP možete naći Evelyn maskare. Uvijek su rasprodane, tako da kad ih nađete, ja barem kad ih nađem, kupim momentalno 2-3. Ali ljubav za moju maskaru sam ja mnogo puta obznanila u raznim videima gdje se šminkam. Tu imam 2 maskare koje su dupe jedna za drugu. Ajmo reći, na neki način su kao blizanci. Ovom sam pisala i na Instagramu, ali ukratko ću vam sad ponoviti. Znači Kiko Extra Sculpt Volume maskara i L'Orealova Paradise Ecstatic ili Lash Paradise, kako se zove u Americi. Kod nas su poslali drugu ambalažu i baš mi je žao, ona ambalaža mi je puno ljepša američka, ali nebitno. Ove maskare doslovno imaju slične četkice, sad ću vam pokazati. Dakle, možete vidjeti da su one kao pješani sat, malo su punašnije pri vrhu i dnu i onda u sredini su malo, jel tako, mršavije. Prava ženska figura. I definitivno meni 2 od najdražih maskara koje sam probala ikad u svom životu, doslovno. Kiko godinama već obožavam, ali naglasit ću ovo i ovo je ono što me užasno nervira. Po ovom su također ove 2 maskare blizanci, radi te guste, široke četkice i tog velikog otvora na samoj maskari. Evo ova Kiko da možete vidjeti. Ove maskare se doslovno prebrzo suše. Formula kad ih tek kupite bude onako više vlažna, više mokra i doslovno nakon manje od mjesec dana korištenja ove maskare više nisu iskoristive, slijepe se, lijepe trepavice, doslovno formula se sasuši do te mjere da nije više upotrebljiva, ali s obzirom na to da znam da cure ne paze što se tiče maskara i što se tiče toga koliko dugo smiju maskaru koristiti, možda je čak i bolje da maskare ove traju samo mjesec dana, tako da ne bi izazvale neke infekcije na očima i slično. Maskare, molim vas, nakon mjesec i po, maksimalno 2 mjeseca bacajte u smeće. Please, ekipa. Imala sam još proizvoda za usne, ali nisam ih htjela bacat dok ne odradim neke videe koje sam isplanirala za budućnost ovog kanala, našeg, zajedničkog. Tu imam jednu Alverde malu olovkicu za usne. Ne znam da li više uopće proizvode ovakve, ali znam da sam ja ovu uzela, isprobala, užasno mi je sušivala usne, tako da nikako mi se nije svidjela i nju definitivno bacam. Dalje što tu imam su 2 parfema koja su mi definitivno najdraža. Od dana ekskurzije, moji prijatelji iz srednje škole će se sjećati ovog parfema. Bruno Banani Pure Woman. Meni definitivno najdraži, jedan od najdražih parfema. Molim vas, otiđite ga pomirisat i znaćete na koji način čoksa miriše ljeti i u proljeće. A ostatak godine Christina Aguilera, ovaj čipkasti, ja mislim da se on zove samo Christina Aguilera, čipkasti parfem, meni definitivno najdraži. Ja nemam pojma koji su ovo već redom potrošeni. Znate da kad idem u Njemačku kupujem definitivno zalihe oba 2 ova parfema jer ih moram imati već. Majko mila, jesam stara. Kad sam ja završila srednju školu? Majko mila, 8 godina, je li moguće? Već 8 godina, definitivno Family favoriti. U Njemačkoj, ako imate tetku iz Njemačke, puno su jeftiniji. U Njemačkoj, vjerojatno radi distribucije i cijene, jel tako, slanja u Hrvatsku iz Njemačke gdje se pune. Tako da ako imate tetku iz Njemačke, neka vam tetka iz Njemačke kupi zalihe. Zalihe. Zadnje Family što imam za vas da vam preporučim su fiksatori ili ti ga, jel tako, ono što se prska na lice nakon samog procesa nanošenja šminke. I tu imam par komada, znači Alverde Fixing Spray, odličan fiksator šminke i jedan od Alverde, rijetkih Alverde proizvoda koje ja preporučujem. Definitivno nije za svakodnevno nanošenje, svakodnevno korištenje, ali što se tiče njegove funkcionalnosti da drži šminku da traje duže, da stopi šminku sa kožom, sa licem, odličan, brutalno genijalan proizvod. U svrhu fiksiranja tu imam još jedan proizvod i to je od Nivea Geschichtwasser. Ja mislim da je Arnold Schwarzenegger
ljubomoran na mene, doslovno i na moj njemački. Dakle, Nivea Gesichtswasser, to je vodica koju si kupite u BIP, ja ju uzmem kad je na akciji. I ovo Familio je formulom dupe za MAC Fix Plus. Ja ju stavim u bočicu koja ima raspršivač i onda ju koristim za fiksiranje, za nanošenje nekakvih šljokičavih sjenila, jer sastav ove vodice je doslovno, 95% isti kao MAC Fix Plus, samo malo dakako jeftinije rješenje, tako da možete isprobati pa mi javite svoje dojmove. Općenito i generalno gledano, što se tiče fiksatora i ovih prskalica koje se prskaju po licu, ja definitivno nisam fan i ne koristim ih na svakodnevnoj bazi, već samo za posebne prilike. Ali tu imam ono nešto, ja mislim što je svima vrlo dobro poznato, što koristim na dnevnoj bazi, a to je, uopće me nije sramota što ih ovoliko vadim, praznih, potrošenih. Sveta Balea voda. Sveta Balea voda nije fiksator, neće učiniti da vam šminka traje duže na licu, ali definitivno ono što će se dogoditi jest da će ona učiniti da vam se šminka stopi s kožom, da izgleda prirodnije i ja ju obožavam koristiti, vidjeli ste već bilijun puta kako ja uživam u svojoj Svetoj Balea vodi i primjećujem da se i vama jako, jako sviđa. Ali želim staviti naglasak na nešto, o ovome sam pričala već na Instagramu. A tako mi je žao završiti ovaj video negativnom notom. Pričala sam o ovoj Balea vodi na Instagramu i ovo je Balea voda od kokosa. I neću vam uopće govoriti broj naših blogerica koje su bile oduševljene ovom Balea vodom. Predivna Balea voda od kokosa, divna, prekrasna. I ja sam ju kupila da ju isprobam jer stvarno obožavam Balea vodu. Ali ono što sam ja po pregledu sastava ove vode skužila jest to da ova Balea voda s kokosom nema ni trunku kokosa u sebi. I točno to je ono što brendovi rade. Tu je predivna jedna ambalaža sa nacrtanim kokosom, ali jedini kokos u ovoj vodici je onaj u obliku parfema. Dakle, nema dodane kokosove vode u ovom spreju, već je to sami parfem koji miriše na kokos, dakle, jest jednako alkohol. Isprobala sam ju na licu i definitivno nije mi se svidio njen učinak kao i ove obične. Ovo je nešto što sam ovo ljeto koristila za osvježavanje, onako na plaži, poprskala bi se malo ovako s njom da malo mirišem na kokos, da budem tropikal, onako zanosna, elegantna dama, ali ova voda je definitivno dokaz o onome o čemu ja konstantno i uporno pričam, a to je sam sastav proizvoda koji morate provjeravati da bi znali što stavljate na svoje lice i što brendovi rade. Trikovi prodaje, lažni marketing i sve slično tome. Neću duljiti više, razočarala me, iako obožavam njihovu vodu standardnu, koja nije štetna u ni najmanju ruku. Ova Balea voda od kokosa me jako razočarala, jer ako nešto mrzim, to mi je struka, ali ako nešto mrzim lažni marketing. Ja sam još nešto potrošila, a vezano za šminku. Šta si još čoksa potrošila da kažeš ljudima? Da ne bi završili u negativnom tonu, ja ću nanijeti ove malo Balea predivne, obične vode u spreju. Familio, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ćete pronaći neke buduće vlastite favorite. Ako ste neke od ovih proizvoda probali, pišite mi svoje recenzije dole u komentarima. Volim čitati šta drugi ljudi misle o proizvodima koje ja volim i onima koje ja ne volim nikako. Ako želite, pretplatite se na kanal. U svakom slučaju na ekranu će biti Instagram handle, tako da se možemo pratiti na Instagramu u Čoksa Family i Familio do sljedećeg videa. Uživajte!